Hvem er din idol? Michael Jackson. Og hvem har lært dig at moonwalke? Skal jeg moonwalke? Jeg synes, du skal starte. You know what it feels like. Someone threw you away. So you know. Do you know what it feels like? Loving someone that's in a rush to throw you away. Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the page? Birds fly. Hvor underholdende, og jeg elsker Michael Jackson, og nu elsker jeg sgu også dig. Nej, hvor er du skøn. Du er en lille røver. Hvis du skal videre her, gider jeg se det en gang til. Jeg vil godt se dig videre, så jeg siger ja. Dig!